memo akwaba mradum TV bedroom health tips so na ochi mu nyina Dr. Edubuate amboa ye ectopic pregnancy ene yedi hu nkomo ebi enne ene de dikansi ye asemu me peti woni problem be obebo ni nyina to fande amaye na afa ene no ya hwe prevention ni treatment ne mo aka ye ho say juadade kosi fiada 5 minutes bia no yi accommodate semba kosi ho ne yedi hu enkomo nti na ochi ye kasafa ectopic pregnancy ho Bora endpoint Homeopathic clinic yare bia de wo ka ho asemi e che so wo ho emoa ti no afre no dog ye na se na ochi mu wadaro ma boni nyina atofa na afa ne ye hwe treatment ene prevention ana meda se pa ya ka se ectopic pregnancy a na ye oba wanyemo na test bi a che so wanyem na mo be check na wodi na akora na wodi ni na akora no akoto any other place other than Nawode. Usually near a fallopian tubes in him. And I'm the fallopian tube in so no, and to say I would no expanding into no. Most an offer emergency condition about, and I say it ma ne tubes in the credit me pie. Now offer internal bleeding. It me young rush up and hospital with me or council. And then you can say, now your children say the difference between a topic and only miscarriage and then say miscarriage or bar one more assay. Akra na engineer nuru yi no na nyese oba na asay no na akra no asay ene kan say miscarriage no na kire courses kire mu say normal cover ba na age so oba by virtue of 35 years 40 years 45 ubetimi awo na mum that time no na ma ta nya sa condition no ene nti obi otisa no oba hospital before obanyem no na yatimi ahwe aboa ansa na obanyem awanyem oba awanya bibia fense PID bomodin say ya wako hospital near wo PID a treatment free wo pelvic inflammatory disease free ho ansa na banyem awanyem mpemebire no ana no so kwatimi cause inflammation e wo ba wo die mtimi cause blockage e wo ba ne fallopian tubes no so oba wo STI nso gu wasekekaw eno so infections and when treating in time and so timi kofa and na the yesaka kan no so say oba bi wo a na yesaka signs and symptoms actually mu say de betima mo hu say bi a wo betimanya bi no ene say oba empe bi a unu be mehia ne nso nyina asa na chi ana oba akọ hospital ne a kire wo say wo blockage of fallopian tubes eno no ya de e wo ho a kire say ana so oba wo irregular menses before obanyem no ana say unu be mehia ne nso nyina asa na chi woni be manchia ne nso nyina asa na chi ne nyina no ana say wo nya irregular menses moja ne ba kitikiti bi tun it could be say wo be check wa wo de ma check wo fallopian tube no na bia blockage ewum no betime de sa wo ye ne na aba nene no wo se ye bedi nkomo ye ni nkomo fa kwanya nipa ne betimi a prevent na ye betime treat se before oba bia obanyem no ke ya nanka ye peni yi a ye betu na mako hospital se say the endpoint ye free scanning enti no nka oba hospital ha oba da ho na within be 20 less than 10 minutes ye twa scan wa wo ye mu nyina ahwese we okay and as a when you okay. Nay, we are labs na about endpoint ya obetua. If we are bibia ni wa yes a go corner de any ukunu konkonya. Na mo bi ho ani ahwani atu ase afiri ho. So eno no ya ade a itimi bo akese pa. Na mo no se anya ne saa ne ya ma ya na nyenti ntia wo hospital. Na se bi o PID ya hwan tu ase ye wo infections. Na ya fa ne se e bia white bi na menya. Eno na wan hwi ya didimu a na akwakofa. Sa we ni aba e man bi wo kra no ma omunya ectopic pregnancy a they don't survive it e bit me wu as just entan no so but e bi omunya no e bi mutimi wu kra as a result of that because unya internal bleeding because fallopian tube ni mu no enye ho na akola also onyini wo hwe te se awode a oba bi awode te se balloon enti akola betomu a mo za akola ba wo akola bi akola no se no tie ni ebuza se no da hin akwa hwe ni ti nko akra ademu eso akra ni titimi da ba bi da wodi anim e ma oba no timi koso de kwa adwuma ba flexible sa de yakopon aba oba timi nyem na wanyem ntafo be 9 or more quadruplet twins ni nyina wodi na mom say ba akope de koto outside awodi no a e the complication be ba endpoint to Homeopathic clinic yes say ectopic pregnancy miscarriage ya hwe ni tu ase yakora ya na emma no mental depression depression ba oba bi wa no wa power sa na kofa sa wa diwi aba etimi kura no etimi ma awo no kwatimi titi free ni pada so etimi sere wa wo yo ba
take advantage of endpoint ye free scan and no aye no brade be ye bi wo ye be ma so a wo ba so afa wo kunu bra na wo check ni prostate no yes wo dwonso abema mu ye wo ya emu hyehye wo dwonso ani mu apam bi ni so fita bi be mani mu ba wa ya se ye wo ya wo dwonso ntentem endpoints e bra stroke ya de waist pains ya de bi a wo bia frɛ number yi so number no ye 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Yeah, that's it. Asada Nyamidia. Dr. Duboate, Endpoint Homeopathic Clinic, Kofaribai, Nadaroma, Najumedi, Chimide Browa, now 3 months or man, Hokwan Betche, ya dear, if ectopic pregnancy home. Inti Ebima will show dear, then society and a casa okaya. Ansa na Benjamin Kaidili, Udikako, ya Resa, Udi and Bia ye kama. Na cross special no boy, maybe pada, Timmy Alfred Doctor, or Bejoso. Meda was so many wadaji, and I'll treat Simon Quam or Dimowa. Ever say,